po 2-3 automata. A dobro, dakle njima to oružje? Vjerovatno, vojska je pomagala dosta sigurno, to je 100%. A odakle su još dobili, ne znam. Oružje je stizalo iz Srbije i najviše je toga dopremljeno preko bosanskih puteva. I recimo gore Grahovo i... I to je sve moderno, suvremeno naoružanje? Pa ja mislim, koliko sam upućen u neke stvari, da je ponajmanje kragujevački automat i to su djeca od 15-16 godina pa nadalje. I djeca isto su naoružana? I djeca su, da. To smo imali prilike vidjeti na barikadama po danu, a po noću ne treba govoriti jer je bilo dosta njihovog međusobnog ranjavanja prilikom nekih slavlja, recimo utakmica i tako dalje. Frante, nešto ste prehlađeni. Alergija, plus malo nespavanje, plus vječni propuh u ovim prostorima, onda nije ništa neobično. Ali ja se ispričavam što moram ovako govoriti. Ali ipak se ne date, jel? Ne, Bože sačuvaj. Frante, vi ste ovim ljudima dali i posao ovdje. Pa dosadno je čovjeku kad ne zna kamo će i ne zna što će. I posebno kad nije kriv zato što ne zna kamo će i ne zna što će, pa sam izmislio ovih nekoliko poslića da ljudi jednostavno ne stoje na ulici, da se ne dosađuju. Pa zidova ima, pa dokle bude trebalo mi ćemo raditi. A nešto sam imao novaca od predviđenog zvonika koji će se graditi u Drnišu, pa sad da inflacija to ne pojede, bolje da ljudi se malo pomognu i da i ja napravim korist od svega. Jeste li slušali Radio Knin? Jesam puno puta i onda sam ga slušala kad je doktor Babić objavio ratno stanje. Ovaj zubar? Da. Vadi zub? Da. Onda sam isto slušala Radio Knin. Žena je Srpkinja, bila isto sa mnom. I kako je ona reagirala? Čujte, jednako isto kao i ja, žena se prepala. Jer to je bilo najprije krajnje pripravno, pa su osvirali marš na Drini, onda je objavio ratno stanje. Možete zamisliti stroj male dice sama među starčadima. Kad je bilo objavljeno to ratno stanje, suprug je bio na brodu. Da. On je pomorac inače. Da. Pokojni otac mi je bio u jednoj bašči, puno dalje od kuće. Poslala. Otac je bio živ u tim? Da. Onda mali je trčao po njega, ja sam trčala opet za njima. Tako da tu noć sam presidla, čekala da bi mogla pobjeći, onda sam pobjegla isto u Solin kod sestre mi. Bila sam dole 15 dana. Tako. Mislim, dosta je bilo teško jer sestra mi ima 5 male dice, mal prostor, mojih još 3. Tako. A vaš suprug, on nije iz Kosova? Ne, on je od Vrgorca, jedno selo, Zavojani. Ali sad ni on, vidim, nema posla? Nema. Čujte, on je otišao, iskrcao se iz broda jer je trebao još biti najmanje 2 mjeseca na brodu. Da bi mogao dobiti godišnji. Ali u to vrijeme on je znao za tu situaciju, kontaktirali smo telefonom dok se moglo. Kako je tamo i ja sam jednostavno više nisam mogla izdržati sama. Jer sam se bojala za dicu i onda je on iskrcao se u Francuskoj i došao je kući. I sad je i on bez posla? Da. Sad smo, eto, ja sam dicu imala osiguranu preko sebe. Primala sam dječji isto preko sebe. Sad više nema ništa.
I nečija pomoć pristiže iz cijele Hrvatske. Od Virovitice prema jugu, Makarska, od Makarske do Virovitice, od Zagorja do Zagore, što se kaže, posvuda. I ja zahvaljujem tim ljudima koji se odriču dijela sebe da bi ovog trenutka ovom narodu bilo lakše. Tim malim, običnim ljudima. Jest. I daleko mali, najmanji, daleko lakše kapiraju sve zlo što se oko nas događa nego veliki. Veliki uvijek barataju papirologijom, papirima, svim mogućim činjenicama. Mali čovjek uzme 10 kila masti ili 50 kila brašna, utovari kamion i kaže Županja, Drniš, vozi, pored svih barikada i pored svega. A zato čovjek mali, najpametniji, najmudriji. Frante, vi ovu crkvu Svetoga Ante, svog imenjaka, koristite sada privremeno kao skladište. Crkva Svetog Ante je još uvijek u rekonstrukciji i još je i gradilište, pa budući da sam imao problema sa smještajem svega što je došlo, onda sam je morao hitno upotrijebiti za hranu. A kad dođu teški momenti, svi zakoni padaju. Dakle, Sveti Ante je bio narodni čovjek i ako se on pobuni protiv ičega, ja ću s njime obračun praviti. Može li? Vi ste ovdje po pomoć kod Frante? Jesmo, bili smo, nikida nešto nam je da pomoći. Znači, tu iza promjene je vaša kuća, vaš stan i vi ne možete ići preko. U Kninu, je. Tu odmah iza brda. Iza brda, je. Niste vi tamo prolazili? Ni nemojte. I nemojte prolaziti. Preopasno. Preopasno i sve. Bombardiraju, pruge miniraju, putove prigrađivaju. Cijeli su nam Jadran zapalili. Kuće miniraju, ove hrvatske kafiće, kuće. Ja ne znam, ne more nam biti gore nikad. Bila sam u ratu, ali nije bilo ni blizu ovako. A od kada vi onda niste bili kod kuće? Ja nisam bila u Kninu od 8. mjeseca u svome stanu. Uopće? Nikako. Dva puta smo bili ovako popodne, došli kad je čuli smo da je slobodno. I nije bilo diralo ništa. I od jedan su nam javili da je provalilo, a mi ne znamo ništa šta je unutra. Ni šta je odno i kako, ni ništa ne znamo. Provalili u vaš stan? Da su provalili u naš stan, na prozor da su ulazili. To su nam javili naši odozga neki komšiluka. A gdje ste se sada smjestili kad ste morali otići od svoje kuće? U Vodice kod čeri. I koji put odem i u Skradin, imam čeri u Skradinu. Za Bedrcom jednim. A to je teško ovako, je li ići okolo, ne može biti u svojoj kući? Ne daj Bože da znate kako je meni. Ne daj Bože da znate. U svoje kući, po stare dane ne biti u kući, onda znate kako je. A čime ste to zaslužili? Molim. Čime ste to zaslužili? A čime? Ničim, ne daj Bože, da je ko prošao pokraj moje kuće, da ja nisam njega zvala ili na kavu, ili na rakiju, ili na vino. Imali smo uvijek vina svoga, svega. Ni s kim nikad se nisam svadila u svom životu. I sada je sve to propalo, i vinograd i sve. Vinograd mu porzao jedan čovjek i nije smije niko ići kupiti lozu i to je sad više neće ni valjati ništa. Ostali ste i bez toga? A sigurno je ostalo bez svega, nema ništa. Ništa i gotovo. Ništa. Kako se ti zoveš? Katarina. A koliko imaš godina? 5. 5. A ti? Koliko? Toliko? 3 ona ima. Koliko? 3 ona A ti? ima. 10. A odakle si ti, reci mi? Iz Kosova. Gori ti je kuća. Je. I kad će se vratiti gori? Ne znam. A bi li se volio vratiti? Pa sad ne bi. Zašto? A, A? kako bi...
objasnio zbog maltretiranja i zbog onih gore, kako bi rekao, četnika. A šta su ti radili oni? Pa sad ljudi, ti odrasli nisu ništa, ali njihova djeca u školi su mi i nožem prijetila. Pravim nožem. Pravim. Željezni je bio. Kako su ti prijetili to? Pa stjerali bi me u ćošak i onda bi ga izvadili, ovako bi pokazivali. I šta su ti govorili oni? A Ustašo, zaklaćemo te. Tako. A dobro, kako ste ga nastojali zaštititi? Da ste razgovarali sa roditeljima te djece? Pa jesmo, recimo moj muž, ja sam isto razgovarala sa roditeljima i najprije tvrdili su nije, pa je, takvo njihovo dite nije. A onda sam na koncu, mislim, dosta sam puta krivila njega, jer uvijek sam računala da možda i on nešto reče i tako. Ali nije, par puta sam ja znala naići slučajno iz grada, izaći iz autobusa, vidjela bi ga razvlače, tuku. Čak jedan dan su ga tukli zbog tog što se Hajduk preziva, jer to je Hajduk. Onda to zbilja nije bilo lako biti gore. Pa i nije. A di ti je biciklanec? Gori je ostao, kod kuće. Sve ti je ostalo gore. Aha. A reci, kako je tebi bilo gore, ušić doma, ušić u Kosovo? Neću. A? Neću. Zašto? Zato. A reci mi zašto? Pucaju. Bilo je pucnjave gore. Je. Jednom su nama iza kuće došli iz automata, su pucali. Meni su sestre bile pred kućom i odmah su uletile u kuću. Mi smo za to vrijeme ručali i tako smo ostali zbunjeni da nismo mogli do kraja ne ručati. Ali ti poznaš te ljude koji su pucali? Poznajem. Skoro sam ih sve poznao. To su bili i odmah oko našeg sela, gotovo susjedi. Ali isti, kako je živjeti u ovoj gostoljubivoj, je li od srca prepuštenoj, ali ipak tuđoj kući? Pa ja vam mogu kazati da ja sam, jednostavno sam dosta iznenađena koliko je u stvari ovaj narod tu, koliko su dobri svi. A posebno sam zadovoljna što se tiče tete Milke, što sam ovdje došla. Jer baš sve mi je prepustila, eto, ko da je moja kuća, ali to opet, to nikad ne može biti tako. Što ja sam tu, šta ja znam, tako momenti dođu kad znam šta sam sve, imala sam ipak svoju kuću, sve u kući. Tako, sve sam to morala ostaviti. Pa prvih dana bilo je problema s dicom, kad će oni kući, šta će. Tako, ali mislim, dosta je. Što se tiče samih tu ljudi, tete Milke, to je za ne vjerovati, takvi nikad ne mogu biti tamo, dakle sam došla. Teško. Iste, Frante, vi pomažete i pravoslavnim vjernicima, pravoslavcima u nevolji. Kao svećenik, same su svi ljudi jednaki. Ovo što ja ovoga trena znam, ne bi smio do kraja reći koga sve pomažem. Ne samo Srbe koji su časni ljudi, ja to ne razlikujem. Ima čak i onih koji su jako problematični, a ovih su dana dobili pomoć, jer ja ne mogu ostaviti nečije dijete, bez obzira tko mu je otac ili tko mu je njegova loza, ne mogu ostaviti dijete od par godina bez ičega, jer znam da nemaju. Htio sam reći, ne samo da pomažem svim Srbima, nego pomažem čak i onima kojima nikada ne bi smio pomoći. Ali mislim da hrvatski narod neće propasti za 50 ili 100 kila brašna, ali ja isto smatram da mi ovim odgovaramo da nismo svi jednaki, da ljudskost među nama još uvijek ostaje kao